Mwiriwe neza nshuti bavandimwe bakunda kudukurikira ku rubuga rwa YouTube. Reka tubiyegereze uyu mugoroba wa none kugira ngo twongere tuganire namwe. Tubahaye kaze abakomeje gukora subscribe. Turabashimiye mukomeze mukore subscribe kugira ngo mugende mubona ibiganiro byacu umunsi ku wundi cyangwa se amasaha ku yandi uko tugenda tugishiraho kugira ngo tubane. Abatarayikora nabo turabiyegereje kugira ngo bakore subscribe na share na comment kugira ngo tuzakomeze tubane nawe. Mbere tubanje gushima umwami wacu Yesu Kristo watuboneye uburyo n'umwanya kurangiza uyu mwaka. Amezi agize umwaka, amezi 12, ntabwo ari iminsi mike, ntabwo ari amasaha make, ntabwo ari amasegonde makeya, kuko na amasaha menshi cyane ntawe ushobora kwirinda. Ariko umwami wacu Yesu Kristo watugiriye neza uyu mwaka, tukaba turengeje umwaka turi bazima. Imana yo mu ijuru yawe ishobahiro. Congeyeho dushimiye Imana yaturinze maregere nubwo mu gihugu cacu kimeze uko kimeze, kirimo intambara, ariko Imana ikomeje kuturindira ababyeyi, kuturindira abana, kuturindira abavandimwe mu gihugu cacu cagakondo, igihugu cacu cy'umurenge. Reka tuganire n'abakunzi bacu. Ubushize twatanze ikiganiro tuvuga hejuru y'Abanyafrika. Uyu munsi reka tubabwire ukuntu Abanyamerika cyangwa se abantu bari hanze, bari muri Canada, bari Australia, abantu bari hanze y'umugabane wa Afrika uko bifashe nuko bameze. Abatwandikiye mu gikari ni benshi cyane, twabonye commentaire zanyu, turabasuhuje. Patrick, turagusuhuje aho uri kuko wansekeje cyane, ibyo wambwiye byashimishije kandi ni byiza cyane. Nawe utarandika utugezeho ikiganiro kugira ngo tuzakomeze tubatumikire tubane namwe. Hano burije dusuhuje abantu bose, twe turi ku itariki ya mbere ya 2025. Muri abantu bashasha kuri nje kuko nanje ndi umuntu musha, duherukana umwaka ushize, hamaze igihe kirekire cyane duherukana namwe, ariko twongeye kubonana uyu mwaka. Reka dutangirana umwaka w'ibyishimo. Umwaka twawise gute? Uyu mwaka niwe duhereyeho, twawise ngo n'umwaka uko twise umwaka ni haguruka. Yesaya 60 guheraho. Zukura bagirane kuko Uwiteka, umuco w'Uwiteka ukumurikiye. Byuka rero mu byawe, muri gahunda zawe, mu kumenya Imana, mu gukorera Imana, ubyukura bagirane kuko nta wundi uzakuzukira, ni wewe wenyine uzuka kugira ngo wiyiteho, wiyubake, wikorere, ukorere igihugu, ukorere ubwoko, ukorere umuryango, ukorere Imana, ari uko wahagurutse. Wewe tuvatuvugana aya masaha tugiye kuganira ku bintu bitatu batwandikiye. Baratubwira ngo aco banenga abantu bari hanze. Bari hanze no kuvuga ngo bari hanze y'umugabane wa Afrika. Ijambo rya mbere no gukomeza ifaranga, ntibaza bohereza abandi faranga. Wewe uri muri Canada ni wewe mpambwira, nawe uri muri Amerika, Australia, nawe uri mu bihugu biriya bya Europe, biriya bihugu bya Scandinavia, Europe, nawe uri aho uri hose, mu Faransa, mu Bwongereza, kundi mugabane utari Afrika, wowe ntuzohereza ifaranga abanyu. Kubera iki? Ijambo rigira kabiri, bohereza abatari umuryango. Ijambo rigira gatatu, bambwiye bavuze ngo abantu bari hanze ikindi bakora cingenzi cyangwa se kitari ciza kinogera abantu bari muri Afrika, baribagiwe. Bibagiwe ubukene, bibagiwe kudashobora, bibagiwe amafaranga, kugira amafaranga make, bibagiwe ubushobozi buri muri Afrika. Kaduhere ku ijambo ry'ifaranga. Tugiye ku bantu bari hanze, nibo tugiye gutindaho. Uyu mugoroba turavuga ku wewe uri hanze, ni wewe tubatubwira kugira ngo n'Abanyafrika nabo babyumvireho. Umugisha Imana yaremye yawuhaye so na nyoko, ihweza abavandimwe, nibo bantu ba mbere babitse umugisha wawe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nushaka kurama iminsi myinshi wubahe so na nyoko, marigire condition barimo nuko bameze. Wewe wageze hanze, uko bameze kose nibo bagushize ku isi mbere y'abandi bantu bose. Ariko uri mu gusanga umuntu yohereje pasiteri wiwe, yohereje inshuti ngo bariganye, yohereje uwo bakoranye mu kazi, yohereje umuvandimwe we, akibagirwa se na nyina, akibagirwa mukuru we, akibagirwa murumuna we.
ubu umuntu bwa mbere kuvuga ngo ubu umuntu kuvuga ngo witwe wewe tuhatuvugana kugira ngo ubeho nuko wabanje kuvukira mu kirambi cyo mwanya nuko wabanje kuvuka muri uwo muryango wavutsemo nuko wabanje kuvukana na hamwe na naka nubwo naka yoba gito mukuru wawe murumuna wawe mushiki wawe ariko niba Imana yahisemo wowe utahisemo kugira ngo ari wa muryango uvukiramo. Iyo ugiye kohereza ifaranga rero ntugatangirire kwa pasiteri si we wakuzanye hano ku isi. Pasiteri ntafite umugisha wawe wo kurama igihe kirekire. Abafite umugisha wawe wa mbere ni ba bantu bo mwanya. Ubukirisitu buhera mu rugo. Sinzi nimba abanyarwanda cyangwa abanyamurenge cyangwa abarundi hagati aho abaciye umugani icingenzi nuko baciye umugani mwiza ngo ija kurisha ihera ku rugo. Nukuvuga ngo uyu ubaye umugabo utaraturutse mwanyu batakuzi, mwasogokuru bawe batakuzi, nta gikorwa urahakora, utabavugisha, utabaha amafaranga, ubwo bugabo bwawe ntabwo bwemerwa, ubwo butwari bwawe ntabwo bwemerwa, uko gukomera kwawe ntabwo byemera. Hariho twaganiriye umuntu wambwira wanteye ico kibazo yakuruye akantu pasiteri Dr. Paul Gitwaza yavuze, aravuga ngo umuntu azabyara igihugu undi akabyara umwana. Ngo ese ko yavuze kuriya yabyaye umwana kandi yarabyaye igihugu? Yego, kuriya umuntu agirira igihugu akamaro. Uja kubyara igihugu iyo wabyaye umwana akagirira abandi bantu bose akamaro, bavuga ko yabyaye igihugu. Turuzuzanya nawe 100%. Ariko uja kuvuka iw'abandi, uja kugira ngo ufashe abandi, ariko wabanjije kwiheraho, ariko wabanje gukiza iwanyu, ariko ubutwari bwose bwahereye mwanya. Abantu bari hanze turabanenga ico kintu, bari mu kohereza abapasiteri. Simvuze ngo mutanumva nabi, ejo barantera amabuye, mutavuga ngo navuze ngo ntibakazabohereza abapasiteri babo, ntibakazabohereza inshuti zabo, ntibakazabohereza abo biganye, ntibakazabohereza abo bakoranye, ntibakazabohereza abaturanyi. Abo bose uzabohereze 100%. Tongeye kubivuga kuko hari abenshi babikora kandi ni byiza cyane. Muzabyohereze, mwohereza abantu bose, uzawohereza abantu bose, ariko cyane cyane ijambo riravuga ngo cyane mu nzu ya so. Inzu ya so nta yindi bavuga. Hano muri uyu mubiri muzamukoresha ukuri. Ugomba kubanza kohereza so, ukohereza mama wawe nimba ubafite, nimba ntabagi hari uhereza bamuvukana, nimba ntabo uje mwasogokuru uzabone kubahaza, ubone guheza nabandi. Ariko ntukirukanke ngo utanze amafaranga mu rusengero. Nje mpankubwira ndi pasiteri, ugasanga wakiranutse ariko mukuru wawe yaburaye, ariko ugatanga amafaranga ukagurira pasiteri ikoti y'idolari 500. Ukirukanka ugaheza inshuti yawe ngo mwariganye muri kaminuza cyangwa segonderi, ukamugurira ikindi kintu cyangwa ukamwishurira inzu, mushiki wawe ari mu nkambi. Nimba uzi ukora ibyo bintu ugende wisubireho, nta mugisha uzakura hanze mwanya utarawukuraho. Ubutwari buzima buhera mu nzu, buhera mwanya. Ugende ubanza ufashe bene nyoko, uzabone gufasha abandi, ariko ntukaze uhera hanze ngo uzabone kugaruka kwa bene nyoko. Izi ni inshingano zawe uzabazwa no mu ijuru, kuko Imana izi kubaza umuryango wawe. Hari n'abandi barimo kwica n'abana babo ntibabaheza amafaranga cyangwa umugabo wiwe, ariko ugasanga akarohereza abandi bantu. Uzabanze wohereza iwanyu, wohereza umugore wawe nimba waramusize, wohereza umugabo wawe nimba waramusize, ariko ni wohereza undi utarohereje umugabo wawe ngo umubarire ku rutoki, ariko abandi ubaha menshi. Uzamenye ko uzanabibazwa kandi ni amakosa. Abantu bari hanze ico tugivuyeho, ntimukongere kubikora. Abanyafurika bavuze ngo muri mu kubikora ni bibi cyane. Ija gurisha ihera mwabo. Ijambo rigira kabiri tuza kuganiraho no gukomeza amafaranga. Impamvu hari umuntu wambwiye iryo jambo arambwira ngo iwe impamvu atazahohereza amafaranga ngo ni benshi, ngo mwabo ni benshi, ngo afite ngo famiye yabo ngo ni nk'abantu 20, ngo bagiye mwasekuru ngo n'abantu 40. Murashaka ngo mubi ngumba? Abandi babuza abana bari mukurira ngo babona abana, mwe mwagize bahati mubona abana, none uri mu kuvuga ngo mwabaye benshi. Mwabaye benshi paraporo y'abandi, uzubagerera kuri bandi. Abo muri ni wowe ugo, nimba ari wowe wagiye hanze wenyine, nimba ari wowe ufite ubushobozi, umenye ko ari wowe
mwivuri ugomba gufundikira abanyu bose uzoza ugenda baheza make kugeza ya famiye ugize umwe nawe ugusanga gufashe undi nawe azagusange kugeza igihe famiye izafatika mugire abantu bangahe b'abagabo cyangwa abagore cyangwa abakobwa mufatikanye. Ariko nimba ukiri hanze wenyine, nimba ari wowe wenyine kwinuba ngo wagize abantu benshi ngo kubera izo mpamvu zuceceka ngo ukabihorera, ni amakosa 100%. Nimba waragize bahati ukavuka mu bantu benshi uzubanza ubishimira Imana, kandi nimba ari wowe Imana yaguhaye umushobozi uburyo ugaje imbere mu bandi, uzumenya ko Imana yaguhaye ubwo bushobozi izi neza kuvuka mu bantu benshi, izaguha n'ibitunga abantu benshi. Ariko nutabikora izaba ikwaka itoroshi, izaheza uwundi toroshi ari uzabatungira. Kandi igisebo cyanyuma cyambere kibaho mu buzima ni ukugira ubushobozi, kuko ubushobozi murabizi ko nta uzubusazana. Uzagira ubushobozi unanirwa kubukoresha, ejo ni hazundi abukoreshe usange we urasebye kandi bitari ngombwa ko useba. Rwose abantu bari hanze muza mubohoka, mwohereza ifaranga, mumenye ko abandi basigaye hariya. Ntabwo mwaje gukina, ntabwo mwaje kwimana ifaranga, ntabwo mwaje uzubona 100 urisangira no wanyu. Muri Afrika hano muri Canada cyangwa muri Amerika $100 na amafaranga makeya yicaye. Uja muri restaurant muri babiri mwanywa icayi kikaba kiraranga $100 rigashira. Ariko bazohereza mwene so akishurira umwana ishuri igihembwe cyose mu Rwanda cyangwa se muri Kenya cyangwa se mu Burundi no muri Kongo. Bira bihugu byacu nivyo shaka kwibandamo cyane. Rero uzumenya ko 20 wewe wishe nabi ngo uguriye umwana pizza, uguze 20 ya pizza kandi abana ntibanayige mu nzu hari ibindi biryo. Ariko uzumenya ko kuwereza 20 bakagura umufuko wa kawunga cyangwa umufuko w'umuceri, abana bakarangiza ukwezi babavandimwe bakarya. Ijambo rigira 3 bavuzeho abantu bo hanze bari mu gukora, ntimukaza mwirengagiza ngo mwange kuvugisha abana. Uzumenya ko isi nta hantu igira heza, isi nta wabo igira, iwabo w'isi ntaho. Iyo batware tuzi iwabo w'isi ni abantu bose bogiye, ariko kubera ko nta nyuma nta mbere, isi ntigira iwabo, ahantu hose hahora hazenguruka. Nawe uri aho ngaho se wavukiye, nawe uri aho ngaho si iwanyu, ejo uzahisanga wahavuye cyangwa undahaze nawe umusangane. Ntukaza wirengagiza abantu unanirwa gufata telefone zabo, unanirwa kubavugisha. Yego pe twabigareso turavuga ngo tugira umwanya muke, amasaha make, amasaha abaze, abantu bagashaka umuvuge bibaganiro birebire. Ariko uzugaragaza na guhamagara nusanga yakwandikiye, uzugaragaza umubwire ngo nari mpuze ariko mpa record ndaza kugusubiza. Habe nubwo uri mu modokari, habe nubwo yo bari mu gicuko, habe nubwo utinda kumusubiza, ariko uzumusubiza, ariko wasubize muvugane n'umuntu, wibroke umuntu, wereka gufata telefone y'umuntu, mubwire ko uhuze, ariko umuvugishe, muza muvugana n'abantu. Abantu bo hanze twisubireho, dutangira umwaka mwiza muzima w'ibyishimo n'umunezero w'urukundo, wo kwibuka gakondo yacu, wo kwibuka biwacu, wo kwibuka imiryango yacu, wo gukorana n'abacu, wo kuba mu bacu, wo kuhuza n'abavandimwe, wo kugira icyo ufasha. Uzumenya ngo uyu mwaka watangiye harabo nanje ndemeye ubuzima. Uhere mwanyu, nuva mwanyu uzaje mwasogokuru, nuva mwasogokuru uzaje mu bwoko, nuva mu bwoko uzaje mu gihugu. Uzuja kuba intwari ari icogeze. Kuri uzarebe abantu benshi batari bakora no mwabo no mu gihugu ntibo gishobora, kuko wananiwe gukoresha bike, wananiwe kujera abantu bake, wananiwe gufasha abantu bake. Abenshi ntukatubeshe ko bajera, nubundi bo guheza ubushobozi bwo kujera benshi. Uzaje imbere y'ubwoko usange wishe ubwoko, wishe abantu ntaco wabagejejeho, kandi warabonye opportunité yo kugeza ico wogeza ku bantu. Ejo baza kugira ministre usanga nanone ntaco mari y'ubwoko bwawe, kubera ko no mwanyu utagize ico bamarira. Rero reka bifurize umugoroba mwiza, reka mbature kano karirimbo k'umwaka kugira ngo dusoze ikino kiganiro. Butaha tuzongera tubaganirize hejuru y'imyitwarire y'abasore bari hanze, tutanga inama. Ngira ibihe byiza, twumva indirimbo twese batuye indirimbo. Tugaruka
kubw'imirimo wakoze rimwe na rimwe wakoze ndabirebesha ugarukanye amashimwe kubw'imirimo wakoze tugarukanye amashimwe kubw'imirimo wakoze tugarukanye amashimwe kubw'imirimo wakoze tugarukanye amashimwe kubw'imirimo wakoze tugarukanye amashimwe kubw'imirimo wakoze bimwe muri byo wakoze ndabirebesha amaso bimwe muri byo wakoze ndabirebesha amaso mugire ibihe byiza turabakunda cyane mugire umugoroba mwiza reka tugarukane amashimwe y'umwaka dushima Imana yaturinze umwaka wose kugira ngo tuyiragize n'umwaka utangiye tutangirana ibyishimo n'umunezero uyu mwaka mugire ibihe byiza mu ngo zanyu mugire urukundo umwaka w'ibyishimo n'umunezero w'ubutsinzi muri famiye zose mu ngo mu gihugu mu muhano urimo ahantu hose uherereye turabasuhuje cyane mugire umugoroba mwiza shalom shalom turabakunda murakoze cyane.